Chơi nói đã bị bùi rồi là nó mà cảm áo của mình ngay yêu này cho sẽ bị chốt về nhanh rồi nó đi rồi bùi vai đâu đã bị bùi rồi bùi ra là đi đâu mà bùi ra bị ao thì bùi ra không bùi ra bùi ra ta đâu có gì và anh em này chuẩn bị nha nó bị ao để anh em này là để cái tiếp cái này rồi thì ta có nghĩ điều là bùi gió này được rồi rồi ta mới kéo nó mình kia rồi kéo nó lên bàn cái bông bàn thì nhiều những đông mà bây giờ rồi mà ta tôi nghĩ đông mà cho cái mà này đông mà này ta được nhỉ như vậy đông mà này những đông mà nó thì nhau ta được ra được những cái rồi là mà có này lên bàn đấy có này lưu để bùi rồi là đấy chị đi cái này kia à chúng ta là mình đem cái này bùi rồi này nó cũng đủ dạng cái ấy là bộ cái giả này nghe này bố này cũng đủ dạng này bố này dùng ngay là vào nó được mấy sao là bây giờ bạn cho nó nè nghe cho nó là cái giả này có hình gì là cái logo đó này từ trong đi ông mà để nó rồi nhá nhưng để phân nó phải đấy nó rồi nhá này hay cho nó là cũng đủ dạng ấy cho nó này xem mà để có cho con này cho là rồi nhá rồi là quay ra như một rồi cho con này là người trên cả thằng thì có chặt hay rồi cái giá nào đấy cho mẹ xuống cho rồi nhá này nó trong một đồ đây mấy giờ đàn là dù là đấy cũng đủ nhá này vô nhà này mấy giờ này để cho nhà nó xong đây này vào thì tôi vào anh mà lấy gì vào tôi nhà đôi khi đâu là nó bù con đôi khi rồi cho nhà là bò nè cho nhà đấy đây mà bò đâu nó dùng nhà nào thì nó đâu này là bù con cho bây giờ bắt xong nó là tôi được giao vào nên là lý do này tôi làm cho thầy vào đây rồi là một cô đi quay thì giờ cháu nói lưu vào này thì mới nghe lên này rồi mình làm được nhiều nên là nhau nó được vui gà này và có ấy gì rồi có đâu làm mà gì nó nay đây được vui rồi ra là con này là bố vô gì cái gì bố rồi vô gì là bây giờ là nghe là đang cái gà giòn sau là được rồi đang cái gà giòn cái đầu giòn này bị chỗ này con bò bị chỗ già rồi nó luôn nó luôn đấy chị hay là đang gà giòn của ta mình là sau phần nhà đó một thứ hai sau để phải bao là cái giảm né để nhìn được cao ấy cứ lại gì đó how giờ là đi giảm được rồi giải gì là cái đồ nhà cái sao này nhé này giáo lưu đã nên bắt đầu rồi và thao ra đó nhé năng cái đồ gì đấy làm mà rồi thời gian sáng với này từ là cái gì mà nó về này từ là đi rồi thời gian sáng với này từ giáo mà rồi cái gì để đi trần và bán giờ như vậy cái là mấy năng cái đồ nhà thì giáo mà rồi mình cứ đi làm gì đi bộ cái đi cái gì như nào cho mình bộ nó đem bộ rồi ta có nào bạn để phá giải hàng này nó mà lấy chỉ để đi mình vào rồi là rồi nhái trong nhà lần xẻo đến đây được cả các bạn được đi cái nào nhiều rồi anh sáng gì nhé lưu ghé làm nghe đang có tuổi già này bữa nay đó mà ở dưới nhà tới bên sai để nó đi rồi sai mình nó sai gì à sai mình rồi sai gì à có là để nhái gì sai cái lùi lên chút xíu là cũng tuổi già tháo ra cũng tuổi đây tu càng từ ra lâu để làm từ ra sập là lấy cũng tuổi nhái già đấy nghe đang thì ba bên sau ra bàn này tại vì nó gì càng đủ để thế rồi gì nó gì càng đủ rồi mình để hai cái bàn này nhiều bài cho nhà để cho để ba để cho gia đình vui thì luôn cái là chỉ cần chỉ bảo là xe này sau để bảo
နေ့တခြားလောက်တတ်မယ်ဆိုတော့တော့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဒီနေ့တခြားမလောက်တတ်ရင်တော့တခါအန္တရာယ်တော့ရှိတယ်ဒီအများကြီးဘာတနိုင်ဆိုရင်တော့အန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒီအများကြီးနဲ့လေစာသိချောင်းတော့အန္တရာယ်ရှိအောင်ဖြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒီစနစ်ကလည်းမကောင်းတော့သိချောင်းတဲ့စနစ်တွေကဒါမှမကောင်းတော့အန္တရာယ်လည်းရှိဘာတနိုင်ဆိုရင်တော့လွယ်တယ်ပေါ့ဒီရင်းရကတူးတယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းဆောက်တယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ကြီးအများအားကုသိုလ်ရတယ်ကိုတွေးလိုက်တယ်ကိုလောက်ထားတာဒီရှိနေတော့ကိုတွေးလိုက်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်ကဲအဲ့ဒီကပုံပြီးတော့ကိစ္စလည်းနည်းတယ်ဒီလိုလည်းကြီးတဲ့ကုသိုလ်ပါတော့အဲ့ဒါတရဏဂုံသုံးမှာလွယ်လွယ်လေးပဲတရားကိုကိုယ်ကသိတတ်တယ်တရားကိုယ်ကသိတတ်တယ်သံဃာကိုယ်ကသိတတ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်လဲလွယ်တယ်ကိစ္စလည်းနည်းတယ်ဘိုးလည်းကုလို့ရတယ်ကိုယ်ကသိတတ်တယ်ဆိုတာတရားအမှန်နဲ့မလွယ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့တရားတွေသိဖို့တော့ဆိုတာပေါ့ကိုယ်ကအဓိပ္ပာယ်ယူဆအကောက်တွေမလွယ်ဘူးတော့လို့နော်တရားရှင်ရင်တရားပြဖို့လို့လေအဓိပ္ပာယ်ယူဆမလွယ်ဘူးတော့လို့မလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တသွင်မတိုင်းလိုက်မှာလေရိုးရှိနေသူများကိုမိဘအနေနဲ့သိကတာတကယ်ချင်းအနေနဲ့သိကတာတကယ်ချင်းဆိုတာကိုယ်လိုလားတာပဲရှိတယ်သူအများအားမှန်တယ်လို့ဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲမိဘတွေသားသမီးချစ်တယ်လို့ဆိုလို့အများအားမှန်မှာနော်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ပြီးဒီမို့လည်းသူပြီးနေတာဒီလိုရှိတာပေါ့ကိုယ်လိုလားတာပဲရှိတယ်ကိုယ်ချစ်ခင်တာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမိဘအနေနဲ့ပဲချင်းကတယ်ဘိုးဘွယ်ရာဘူးချင်းကတာမဟုတ်ဘူးဘိုးဘွယ်ရာဘူးချင်းကတယ်ဆိုတာသူ့ဘက်ကလုံးလုံးမမားတော့ဘူးတရားတာဆိုတာလုံးလုံးမမားဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကလုံးဝမရှိဘူးဒါမှဆိုရိယာတာကပြောတာနော်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရပြီးတဲ့နေကြအဲ့လိုလုံးဝမှားတာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုယ်ကစိတ်ကတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတာကြောင်းတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဖို့ပြင်လို့ဒီနာသိန်းကိုလူဒါနပြုဖို့စသဖြင့်ဒီလိုမှရိုသေဖို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကယုံကြည်တော့လိုက်နာတယ်လိုက်နာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်များရတယ်အယူမှန်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာသွားရင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်နေရင်လည်းကုသိုလ်ရတယ်အများကြီးကုသိုလ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တရဏဂုံသုံးပါးတည်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုကုသိုလ်ကတော်တော်ရတယ်ဒါကြောင့်အနေနဲ့ကိန်းနေခြေဝုံးဝဲတဲ့တွေပါညောင်းစဉ်ဘုရားသခင်ကိစ္စမင်းတို့ပါဆိုတာဒီနေ့တခါနဲ့ဆက်ဆိုတာအဲဒါအနေနဲ့ဒီမှာမဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုတော့ပြန်လို့လို့အဲ့ဒါလည်းကောင်းကျောင်းမှာတရဏဂုံတည်တယ်ဆိုတာကျောင်းဆောက်တဲ့လူဒါနတဲ့ပုံမြတ်တယ်ဒီလိုပြောအဲ့တဲ့ပုံကောင်းတဲ့ဟာဘိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ဘာရှိလဲတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တော့သီလစောင့်တည်တာသီလစောင့်တည်မှုတက်ဆိုရင်တော့တရဏဂုံသုံးပါးကိုမြတ်တယ်တရားကိုယ်ပဲလို့ရှိရင်တော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်တည်ရတယ်သီလစောင့်တယ်ဆိုတာတော့သာသနာ့ဘာမှလည်းရှိဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသီလမြတ်တယ်ဆိုတာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ဒီကသီလဒုက္ခမတဘုဒ္ဓောဓမ္မကိုကာမေနုမိလုံးလေမပြောရနေတာမတော့ဘူးဆိုတဲ့လူကဒီငါးရည်နဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အသက်ဘိုးရှင်မယ်ဉာဏ်ဘုံကောင်းမယ်ယောဂဗျာဘုံနည်းမယ်ဘုံချမ်းသာမယ်လူတွေလူနဲ့လူမလူပါဘူးလူတွေနည်းနည်းဘုံကောင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့တက်လာမှာနည်းနည်းဘုံတက်လာများကောင်းနေများတက်လာမှာပေါ့ဒီလိုကကိုယ်စားဝင်နေတော့မလို့ကြားအောင်မသိဘူးဒီလိုရတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်စားဝင်နေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူငါးပါးကိုကူညီနိုင်တယ်သူများပါတော့မှသူကကူညီနိုင်တယ်အဲ့ဒါအရေးသွေးกว่าလို့အဲ့တော့ရေးသွေးကောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးသုံးပါလို့ဒီလာကိုစောင့်တယ်ဒီလာကြောင့်ရေးလူပဲกว่าတော့မှာခုဆရာတော်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုတာငါကတော့သားတယ်တော်ရဲ့သင်္သားနဲ့ငွေကြတော့ညောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့သူတို့ပူဇော်ခံနေရတယ်ဒီလာကောင်းဒီလာကောင်းလို့ပူဇော်ခံနေသင်္ဝင်ဖြစ်တဲ့လူကလည်းဒီကိုတတိယတွေလည်းရတယ်ဒီကိုကလူတွေလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဒီငါးပါးဒီလာထိန်းတယ်ဆိုတော့ဆုံးဘုရားသမီးရတာယူတယ်
nói nó của cha dưới ra ta tới nhà này rồi mà tôi là vừa nói cha dưới ra bây giờ vào nhà bộ thế chứ thì làm con này ní na được vậy mình đi nhiều giao chứ thì là con nó cô qua thì là rõ ràng người tin này nghe người ta tới nghe người check này qua đây có từ làm này của dân này là được rồi qua đây anh nuôi sang ra thì nghe này ai rồi lo bố chứ đó check nhà con này đi nhiều nhà con này ở trong rồi bây giờ mình con này thì là bộ vô gì đấy con nhà đi thì giao này có bộ là mình sơ sơ vậy chúng ta đi ăn là mình sơ sơ có bộ lấy ra là ví dụ nói ra có bộ lấy ra một gì gì đấy không đâu có bộ mà gì nhiều nhé chúng ta gì nhiều ăn này nào có bộ đâu mà gì nhiều thì chúng ta gì nhiều à mình phải phép gì nhiều đấy đủ mà gì nhiều phần này đủ mà dài thay đổi nó đủ cái bê này đủ cái ví dụ xong cho để rồi gì nhiều mà phải đã mà gì nhiều đó gì nhé bà lấy bia nằm nói nó thế là trong nó gì nhiều rồi thì là xong rồi thì là thế hả đủ đâu cái này nhá đây hả bố con này hả bà chi đây này cái sao này này bố lại con ra đây kia mấy đào quá là này khổ kìa tôi giả gian này Brahman gian Turiya gian Dadiya gian Sadovra gian là giờ tôi thắp qua đây là mình nhau trong mà cũng đồ đi ăn thì được nhiều video viết gì làm nha ai cũng này tôi thắp ai cũng này nhiều nên mình nhau nhỉ nhau này cái mà xây có thể là ra là cái nào nên nói ra là nên này nè ở nên này là xây này ai cũng này mà qua rồi nhiều nhà đua nên mà tôi nên này thế nên mà xây nhiều nhà ai cũng nên đua nên này cái cả gió này gió này tôi là nguyên giá thì là như này giá nguyên giá này đúng không thế nên ở nói sau thành này cái thằng ở bên này quan này là đua thành này ai đem mà cái đua ai cũng nhưng mà gió này là giá nguyên giá này đúng không ở đây giá nguyên giá bây giờ để vào giá này mình cho cái này để vào nhé giờ mà bị giao đấy bố là lưu ra thì lá rau này nát gì vậy ạ cứ về nát giờ mà bị giao tiền nó rồi đi ăn thành mà bố mà thà thì thành mà giao về cái đó ấy tụi tao đi con này xây gì vậy nhà này là bố thế là nó qua gia đình nhà con nó cái đó cá lâu này giàu rồi lâu rồi mình xem mình xem đó mà đây là cái phụ gia này đó rồi của anh này của cái ai trong mình rồi là cái dân này này mà nó qua này rồi thì mình lo đấy rồi thì cái này thì nó xong rồi rồi nó rồi mình thì qua này nó thì mình ngon thì mình ra rồi thì mình lâu rồi mình sẽ lâu lại rồi mình sẽ đồng cả mình sẽ đồng cả hay rồi nó qua rồi nên mình sẽ lâu lại sẽ đồng cả này rồi nhái rồi rồi cả hay là khá mà rồi nhé khá mà rồi khá này nhiều có được tôi quan đây này gì này thì đây mình xem mình lo hả rồi ở đây thì đây chả thì cái là nó ở nhà hay đó rồi này gió này hay là khá này hay là có anh này của sao cho cái này đấy cái vui thì gọi á là cái đồ gia đình làm cái gia đình rồi xem mình phía đó này lâu bền cho thật cho mà gà đi vào mình nhiều rồi nhôm này cái cô là giờ bên phía đó rồi mà tiêu đấy cái nó chỉ để tham gia rồi cái đó ấy ra này quá rồi thì cái giờ này nghe cái tầm này là rồi lúc có bố nó chờ dòng rồi lúc có bố lúc đấy chờ thì làm lúc đó biết xin cái mình có thể cái này của mình nghe rồi đấy rồi cái giờ này là cái giờ này cái đây là cô có là cô nghe là chi đây là cô con người cái giờ này nó có út bắt từ nào qua rồi vào rồi nó bắt cái cả dấu để chịu thằng nào cũng mà bà dấu để chịu cái gì cái dấu cái làm rồi đấy Maria dấu cái làm rồi đấy là bây giờ mà tiền là tiền bây giờ là để chịu chứ rồi chừng thằng nào cũng sẽ xây bài này của con đi nghe thì mà dấu con lo gì đấy cái hồi này chơi này mà lo gì đấy chơi ra vào lúc là được áp đó là vào lúc do là
ခြေလမ်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လမ်းနာအဲ့ဒီရုပ်တွေအဲ့ဒါပြီးရုပ်တွေကိုရုပ်တွေလို့ပဲသတ်မှတ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ငါပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုရှုပါများလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုနည်းနေရုပ်ကိုရုပ်လိုပဲရှိတာကိုယ်ပိုင်နဲ့ဖြစ်နေမသိမ့်ပါသူတို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တို့ဖြစ်နေသူတို့ပဲဘာမှမတူဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်တွေမတွေ့တာတော့ဒီဥစ္စာတွေဒါကြီးမကတ်နေတယ်အဲ့တော့ပေါ်လွတ်လာရုပ်တွေရှိဖို့မှနားနေရှိပါအဲ့တွေ့တယ်ဘလို့တွေ့နေတယ်ဘလို့စကားပြောရင်ဘလို့စိတ်တွေဖြစ်နေတာဘာသွားလို့ရင်ဘလို့စိတ်တွေမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ဘလို့စိတ်နားထောင်ရင်ဘလို့စိတ်အဲ့ပြီးတော့မှလည်းလည်းတင်တယ်လက်တော့ရှိသွားတယ်သင်္နာနဲ့ဘာကွာလို့ဆိုသင်္နာကတော့သာတိပေါ့ရှုတာကြတော့တော့လျှောက်ရှိတာဓမ္မတိတိုင်းရှိပြီးတဲ့လူကတော့တရားမနာလုပ်နေပြေးတာချင်းတူပေမဲ့ချန်ပီယံတယောက်ပြေးတဲ့နှုံးနဲ့သာမန်လူပြေးတဲ့နှုံးမတူဘူးချန်ပီယံကတော့ဒါလည်းပြေးနေတယ်ဒီမှာလည်းပြေးနေတယ်လောက်တွင်သာမန်လူပြေးတဲ့လူကြက်ကြက်မပြေးနေတယ်နည်းနည်းလေးပြေးရမှာမောအဲ့တော့စနစ်တရားရှိပဲလို့ပြောတာညာနှုံးနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့နံတရားတွေရှိပါတယ်နံတရားတွေရှိပြီးဆိုအဲ့အတွေးတွေကိုနာလို့ဝတ္တမှတဲ့အာယုံနဲ့ညုကန်ချိုင်းတဲ့သဘောတရားငါဥစ္စာလို့အဲ့လိုမတတ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်အတွေးတွေရောင်ပုံနားလည်မှာဝမ်းနေလို့လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဝမ်းနေကသိနေတာပဲရှိတယ်ဝမ်းနေလို့ဆရာကြီးငါစီလားကောင်းလားဆိုပြီးတော့ကံထုတ်တာမျိုးမရှိဘူးပျော်လို့လည်းပဲဒီကနေနားမှလာပြီးတော့မပြောဘူးပြောတယ်ပဲမင်းမရောက်ဒီကမဖြစ်ဘူးဘာလို့သူစိတ်အလွဲရင်သူသိနေတော့စိတ်ညစ်တာလည်းသိတယ်စိတ်ကောင်းတာလည်းသိတယ်ပျော်တာလည်းသိတယ်မြင်တာလည်းသိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းသိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေရလည်းသူကသိတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုနံတရားတွေရှိတယ်လို့ကဲဘုသူဖြစ်ဖြစ်နံတရားရှိတယ်အာယုံတို့ညုတ်ကန်ချမ်းနေအခုတရားဟောညုတ်ကန်ချမ်းရတယ်ဘာမှမတရားနာကိုညုတ်ကန်ချမ်းရတယ်အိမ်မှာလောက်တဲ့ဆိုရင်လောက်တွေကိုညုတ်ကန်ချမ်းရတယ်အဲ့နံတရားလို့ခေါ်သူ့မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီတဘောကဒီတိုင်းပဲအကောင်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေကနံတရားတွေရှိတယ်နံပါတ်1ကရုပ်ရှိပါတယ်နံပါတ်2ကနာမ်ရှိပါတယ်နံပါတ်3ကတော့အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်အကြောင်းအကျိုးတွေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုရင်ကံစေဥဒ္ဓဝါရကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒါဆက်ဆက်အာဟာရနဲ့ရောနဲ့ဘယ်လိုဆက်လဲဥဒ္ဓတွေနဲ့ဇာတိဥဒ္ဓနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ဒီစိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ကံနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လို့အဲကံတော့နည်းနည်းဝေးတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆောက်တဲ့ကံအတိတ်ဘဝမှာရေုံများအပြင်ရှိအဲကြောင့်အတိတ်ဘဝကကြည့်ရုပ်ရင်းမှာဆက်ဆက်အဲတော့ကိုယ်ဘာကြောင့်ဘယ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုကဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖြစ်လာတာကိုယ့်ဘဝကိုကြည့်ဒီဘဝမှာဘာလဲအဓိကလောက်ချင်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသိအောင်နော်အဲလိုတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားနဲ့တော်တော်ကြီးအချိတ်ဆက်မိတယ်ဒီပေါ်မှာဘုရားလောင်းဆိုရင်မြင်းကုသဘဝဖြစ်မှကြည့်မြင်းကုသဘဝဟိုရင်ဘဝတော့ဒီပပကိုရပါရစေဆိုပြီးတော့ကြောင်းယူနိုင်တဲ့မျိုးသားဖြစ်ရစေအဲ့လိုဆုတောင်းနေဖြစ်ပပကိုလည်းမြင်လိုက်တော့မင်းဟန်ဒါတော့ထွက်မလို့စိတ်ကူသူရဲ့မူရင်းစိတ်ကတော့တော့ထွက်ချင်ပါမယ်ဒီနေရာဆုံးတော့နိုင်တယ်ဘုရားလောင်းဆိုသို့တော်ဒီဘဝကိုထုတ်တဲ့ကံတော့ဒီမျိုးတစ်မျိုးရအောင်ယူနိုင်ရစေဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့ဖြစ်လာလို့အဲဒါကြောင့်မြင်နိုင်တော့ရှင်မင်းကြီးဥဒ္ဒဝရီကြီးတိုင်းကြီးကြီးရရှင်မင်းကြီးဟိုဘက်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လေးမှာဟိုလာကိုလာကြုံတာဘောလုံးလိုက်သမင်းချက်လိုက်ဆောင်းပြီးလာစသဖြင့်ဒီလိုနေရဘောက်ဘော်ရင်းတွေ့နေစစ်တိုင်းယူမှကျွန်တော်ရပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့လိုလည်းညမပတ်ချင်လို့အဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးတယောက်တိုင်းကြီးပြည်ရရှင်မင်းကြီးကျုံခံရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအောင်းကောင်းတာဒါနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူတော့အောင်းမကောင်းဘူးဘာလို့လုံးသူကလည်းလောက်ခဲ့တာဒီလိုစိတ်ကောင်းခဲ့တော့ဒီဘဝအဲ့ရအောင်မျက်နှာလုံးကတော်တော်ကြီးခဲ့တယ်တော်တော်ကြီးခဲ့အဲဒါကြောင့်လို့ဒီဘဝအကြောင်းနေနဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတယ်တရားရှိနေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အကြောင်းကျိုးတွေနားလည်တော့
ဘယ်အကြောင်းကျိုးလဲနားလည်ပြီဆိုရင်ဘုံလိုတွေတွေ့နေတယ်အဲ့ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တွေရှိပြီးတော့နေကြဒုက္ခနာတာရှိရုပ်ဆိုလည်းအဖြစ်အပျက်နေကြဒုက္ခနာတာဖြစ်ရင်အဖြစ်အပျက်နေကြဒုက္ခနာတာအကြောင်းတရားတွေကျိုးတရားတွေရှိတယ်နေကြဒုက္ခနာတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမြင်မြင်နာကြည်တမ်းဟာလည်းနေကြဒုက္ခနာတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဆိုရင်လုံလောက်လို့ရှိရင်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့လူကလူတိုင်းကျင့်တတ်တယ်ဘယ်တော့မှနောင်တရတယ်ဆိုတာမရှိတော့နာရဝိန္ဒတိရဲ့သားအဲ့ဒါတော့မုံမိုးရတော့တရားနာတရားလည်းပြီးတော့မုံမိုးမလို့ခြင်းဖြစ်တော့ဖြစ်ကိုယ်သောတရားဆိုတဲ့မျိုးသမီးဒီညာရှိကြပေးတာတောင်းဝင်ခိုင်းသူကလေးချက်ဖို့ပဲဝင်လေးချက်ကိုအများနဲ့တွေ့ကြတဲ့ဖြစ်တယ်တရားနာပြီးတော့သောတာပန်လည်းဖြစ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်ပြီးတော့အရှိကြမြည်ယူအရှိကြလုံးလုံးပဲဖြစ်အရင်လိုလေးချက်ယူတာမလို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့လူတွေအဲ့လိုတော့အများရန်ကျင်တာအများရန်ရုပ်ပြောင်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့အများဆုံးပါပဲအဲ့လိုဝိပဿနာရှိလို့ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မြတ်တာရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိတော့အဲ့ဒါအများဆုံးဒီနေ့လည်းပဲဒီမှာတရားထုတ်တဲ့လူတွေထောက်ပံ့နေလူတန်းနေဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်နေတယ်ဓမ္မရာတွေပွားနိုင်အောင်ဝိပဿနာတွေပွားနိုင်အောင်မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်ရအောင်ဒီလိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာကိုယ်လည်းလူတော့ရုပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ရရတယ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ကဲဒီအားတော့ဒီလောက်ဒီလက်ချအောင်ဒီလက်ပတ်တာနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားဒီရောတို့သည်နာသုံးတံကိုင်းအကျိုးကိုဒီပါကုန်သည်ဖြစ်၍တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ငါးပါးသီလတော်မြတ်ကိုစောင့်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားစောင့်တည်ပြီးလျင်ဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားစွမ်းအစရှိသောလူရန်ဘွယ်ရာအဖျားပြားတို့ကိုလူရန်စက္ကပ်ခြင်းတရားတော်တို့ကိုနာယူခြင်းယနာသုံးပါးတို့၏ဝိယဝိသပြုလုပ်ခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသုတို့ကိုတရားပြထံနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း၍လူတို့လူရန်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းအင်းငင်းရာဖြစ်သောယနေ့ဗံကိုရာရောက်ပါလိုကုန်၏အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မရမီတတရာ၌တရားသည်ရှိသောအနေစာပေဒံသမန်ခတိဘဝစတိုင်ငြိမ့်သည်ဖြစ်၍သီလသမာဓိပညာဟုဆိုရသောသေခါသုံးရပ်သာသနာတော်မြတ်ကိုဘဝမချကျိုးစားအားထုတ်နိုင်သောမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ရပါလိုကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုတို့၏အဘိုးဘာကကိုအမိအဖဆရာသမားအစထား၍30ဘုံရှင်လေကုန်သောတရဝါတို့အားအမြပေးဝေငှပါကုန်၏အားလုံးအမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြသ
ကြပါစေကုန်သတည်း ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြကြသမျှအမြအမြအမြ